Sanibonani, ngithemba ukuthi niyaphila. Sulumane ngisemndenini mafethu nje asenizwile ukuthi iqhawe lethu bambutho amsekho. Ithuba ukuthi sikwazi ukuthi sibonane noSulumane. Sibonga kakhulu-ke ukuthi uSulumane uqhamukile wakwazi ukuthi wazothola ukuthi mhlambe njengomndeni yini esesambe sayihlela. So senzela ukuthi nibe nayo ithuba futhi ukuthi umndeni sikhulumile nawo asenzele ukuze kungabi khona ukukhuluma okuningi, sifisa ukuthi into yakhe ibe yile. Besifisa ukuthi ke ubaba wethu osalayo kube isonto elizayo ukuthi afihlwe ngomhla ka-12. Besifisa njengey'ngane ukuthi umfihlo bambutho ube sezingeni. Sesihlangane kanjena noSulumane, kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi akwazi ukuthi egcineni azothola ukuthi iy'nhlelo zihamba kanjani, njengoba sengibekile ukuthi ke kuzoba isonto elizayo kumhla ka-12 la sokwazi ukuthi khona simtshale kodwa ke kufunala lezi zinto sandi esizokuletha thina njana Sulumane usodlala i-keyboard uzofika azokuletha uningi esikufisayo ukuthi kube khona. So senzela ukuthi nibe nayo ithuba futhi ukuthi umndeni sikhulumile nawo asenzele ukuze kungabi khona ukukhuluma okuningi, sifisa ukuthi into yakhe ibe yile. uSulumane ke beqhamukile-ke njengomndeni, sithi-ke siyafisa ukuthi uma ukuthi khona la efisa khona ukuthi ama-fans ababa alule khona, singakuthokozela kakhulu lokho njengomndeni. Sibonga kakhulu wonke uSulumane akade kwenzela ubaba wethu. Tinggalibona